saurez le lire. Genèse chapitre 31. Verset 3 jusqu'à 10. Et je vais sauter sur le verset 41. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père, tu n'es plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal, car il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Je saute sur le verset 41. 41, la Bible dit, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé mon salaire 10 fois. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Dieu, Isaac, et tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de ma main. Et hier, il a prononcé son jugement. Là-bas, répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons l'alliance, moi et toi, et que cela serve à témoignage entre moi et toi. Jacob a pris une pierre et la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez le pierre, et ils prirent le pierre et furent en monceau et mangèrent là sur le lit. On acclame le Seigneur et puis on s'assoit. Bwana Yesu na asifiwe tena. Tumeanza mkutano huu ukiwa na somo le résultat de la foi, lakini tulikamata 2 sous-points katika hiyo. Tukasema matokeo ya kwanza ya imani ni mtu kuishi mjiza, sababu mjiza ni matokeo ya imani. Lakini pia tukasema kama resulta ya pili ya imani ni restauration. Mtu mwenye anaweza kuwa na imani ndani yake na mtu ambaye alimwamini Yesu, maisha yake yanapaswa connaître etape ya pili ambayo ni restauration. Niliongea restauration da 4 sous-points. Le premier sous-point nisema ke Mungu akitaka restaurer maisha ya mtu ana restaurer santé yake. Mungu akitaka restaurer maisha ya mtu ana restaurer mariage yake. Mungu akitaka restaurer familia ya mtu ana restaurer kazi yake ama richesse yake. Mungu akitaka restaurer maisha ya mtu ana restaurer connaissance yake, na Mungu akitaka kurestaurer maisha ya mtu ana restaurer famille yake. Voilà les 5 points principaux zenye tulitoucher. Tulisha kutoucher 3 d'entre ces points et aujourd'hui nous allons entamer le 2 autres points avant tuingie katika 3e sous-point yetu ambayo itatupeleka katika matokeo ya imani. Lakini nataka niongelee kuhusu isomo ambao nasoma hapa kuhusu ndugu mmoja anaitwa Yakobo. Yakobo anatoka mfamilia ya agano na Mungu. Baba yake anaitwa Isaka. Isaka ni fils wa alliance wa Abraham. Sitasema fils unique sababu nyuma ya Isaka Abraham alizala watoto wengine. Abraham amezaa na Agari ambaye alikuwa ni kijakazi wa mke wake Sara. Sababu ya kuchelewa kwa mtoto Isaka, Sara akamwambia Abraham azae mtoto, lakini Sara alishindwa kuvumilia matokeo ya shauri alimpa Abraham. Mtoto alipozaliwa, Sara akasema mtoto wako uliyemzaa na kijakazi hawezi akarizi pamoja na mtoto wangu wa agano. So Abraham akafukuza mtoto akakwenda na mama yake
Ilikuwa ni safari ngumu sana na nzito. Inaumiza moyo kuona watu tuliowaamini, watu tuliowapatia matumaini makubwa wanatusaliti. Inakera moyo kuona watu waliojitaabisha kwa ajili yao na kujitoa kwa ajili yao kwa kiwango kikubwa na wageuke kuwa maadui zako. Inakera moyo kuona mtu uliyemsaidia kwa maisha anajifanya adui bila sababu kwako na anasahau mema yote ulifanya kwa ajili yake. Inaumiza moyo sana kuona watu waliojitoa kwao sana na ndio watu waliokuumiza sana katika maisha. Inaumiza moyo sana kuona watu waliojiponda nguvu kwa kuwasaidia, walipoinuka matokeo ya kujitaabisha kwako walikulipa vibaya. Hakuna kitu kinalipwa vibaya kwa dunia kama nyuki. Nyuki inampatia mwanadamu asali, lakini mwanadamu analipa moshi, na inaumiza moyo sana ile. Na Biblia inasema kwamba kipindi mtoto anafukuzwa ndani ya jangwa, walilia wao na mama yao. Wanaingia ndani ya jangwa, hakuna maji. Wanaingia ndani ya jangwa, mkate umeisha. Kupatia mtu mai na umpatie mkate ni sawa na mtuma bila kitu, sababu mkate yenyewe ni chakula inayoita kiu ya maji. Yani kuenda na mkate na maji na njia ni desert. Abrahamu alikuwa na sakrifie Agari na mtoto waende kufa, lakini Mungu hajawahi kuachilia walio wake. Kuna agano Mungu alifanya na Abrahamu, akamwambia nitakuwa pamoja na wewe, mahali utakwenda nitakuwa na wewe, watakao kubariki nitawabariki na watakao kulani nitawalaani. Alisahau ile kitu kwamba kuna siku Mungu alisema, alipolia Ismaeli katika jangwa, Mungu hakuona tena Abrahamu, akaona sasa ndani ya damu ya Ismaeli mna agano ambao alifanya na Abrahamu. Unaweza kucheza na vitu vyote, lakini agano ina nguvu yake sana. Mtu mwaseme amen. Agano ina nguvu sana, na usitembee na Mungu katika maisha ya imani na hauna agano naye. Kuna sehemu utafika ambapo maombi hayatakusaidia kupona, lakini agano uliofanya na Mungu inakuponya na unakuwa umeokoka maisha yako. Biblia inasema kwamba nyuma ya hapa, baada ya kifo ya Sara, Abrahamu alioa mwanamke mwingine anaitwa Ketura. Katikati ya hao mwanamke Ketura, Abrahamu alizaa naye watoto 6. Na hao watoto walikuja kama vile kitu ambacho kilikuwa kinaziba hiyo penyo katika moyo wa Abrahamu. Maana ya Sara, Sara veut dire la chose précieuse, la chose d'une grande valeur. C'est ça le mot Sara. Ketura veut dire l'encens, ubani, uvumba. Sasa hizi jina mbili zilikuwa na utofauti sana, sababu wakati Sara nakufa, Abrahamu aliona ni kitu kia valeur ndio kinataka poteza. Alipoteza kitu cha maana, kitu cha thamani kubwa. Sara veut dire la chose précieuse. Wakati Sara nakufa, Abrahamu aliona ni kitu kia valeur ndio kinaenda. Kumbe baada ya kitu kia maana kuenda, kulikuwa Ketura ambaye anaitwa encens, ubani, uvumba. Yani ili kwamba uelewe hii jina ya Ketura, lazima kwanza uingie katika kitabu cha Ufunuo. Biblia inasema kwamba maombi ya wenye haki imempandia Mungu kama manukato yenye harufu nzuri. Na dans l'ancien temps, manukato ilikuwa inatokana pia pamoja na hii encens. Wakati wanaichoma ilikuwa inapandisha moshi yenye harufu nzuri sana. Kumbe wakati Abrahamu anapoteza Sara ambaye ni kitu kia maana, aliambatana na Ketura ambaye anaitwa encens ama ubani ama uvumba. Ilikuwa ni sinye ya maombi. Manake mu maisha unaweza kuwa na kitu kia valeur kinapotea, lakini ukijiakroshe ku maombi inaweza kukupatia kitu ambacho vitu vilikuima jana. Ndio maana pamoja na Sara ambaye alikuwa kitu kia maana, Abrahamu alipata mtoto mmoja, lakini pamoja na Ketura ambaye ni maombi, Abrahamu alipata watoto 6. Kwa lugha nyingine, huyu Ketura alikuwa na thamani kubwa zaidi ya Sara. Familia inaweza tuima vitu, lakini maombi itatupatia navyo. Familia inaweza kuima heritage, mais prière itakupatia navyo. Kuna vitu hatukupata kudunia, tumevipata ndani ya maombi. Ni resulta ya magoti yako. Tuaseme amen. Kwa maisha lazima ujifunze kuzika Sara na uendeleshe historia. Mu maisha yako kuwa najifunza kuantere passé yako. Hata kama ilikuwa na valeur ya kabambe, yeye momado unapaswa kusema kama ni busharati nilifanya miaka ya kutosha na sikupata ndani kitu. Kama ni zambi nilifanya miaka ya kutosha na sikupata kitu. Mais à un moment donné, il faut accepter d'enterrer le passé et embrasser le présent pour préparer un avenir meilleur. Niko naongea na mtu mwenye alikonnaître ma blessure mu passé, iko deja passé ilishapita.
Ndio maana Yesu wakati walikuwa anampiga kwa msalaba, Yesu hakupana nafasi nyingine bapige, alipana mgongo. Pourquoi Yesu anapana mgongo? Sababu mgongo ni pase ya kanisa. Alikuwa ana proteger tumbu, sababu anajua kwa dakika fulani tumbu mko ndani mtoto anaitwa kanisa, na kwa kipindi kidogo atakapopanda Goligota, maandiko yanasema watamchoma mkuki na maji na damu vitatoka. Oro maji na damu ni signe majere ya maternite. Presence ya damu na maji inaonyesha kwamba kuna mtoto mwenyeko unazaliwa ambaye ni kanisa. Banaweza piga pase yako, lakini avenire yako ni promese ya Mungu yenye unabeba. Ndio maana Yesu anasema kwa siku zile za mwisho, ole kwa wale wenye mimba na wenye kunyonyesha. Hakukuwa naongelea mwanamke mwanabeba mimba, alikuwa naongelea mtu mwenye angali na promese za Mungu ndani yake. Maombi yenye uliomba iko ina prepare avenire yako. Mugongo yako ni pase. Na Mungu ni waajabu, hakutupatia macho ya kuangalia nyuma, alitupatia macho ya kuona mbele. Kila kenye kilipita ni pase yako, na hatuna affaire na pase, tuko na affaire na avenire yetu. Yawezekana mtu alitukula nguvu, ni pase yetu. Yawezekana ndoa iliisha, ni pase yetu. Hatuwezi angalia nyuma, tunaweza ona mbele kwa tuko tunaenda na Mungu. Yawezekana matatizo fulani, ni pase yetu. Memu avenire Mungu anawaza mema. Jeremie 29:11 Biblia inasema, tazama mawazo ni wazao kwa ajili yenu, asema Bwana, ni mawazo ya amani. Mungu hana wazo ya mubaya juu yako. Pense ya Mungu juu yako ni pense ya bonheur. Kuna mtu mwenye iko mzaifu sai karibu yako, yeye ndio iko na plan ya destin ya Mungu juu ya kuimpacte maisha yako. Kwa hiyo ukiishi na watu, ishi nabo na reserve mtu wajua wake. Frère, kama utaongea na watu, ongea nabo na reserve, on ne sait jamais. Kuko mtu mwanaweza jibia mbaya na kesho utaregrete comment unaweza retirer parole yako. Fie uko na droit kuambia garçon sikupenzi, mais hauna droit kudeborder. Maisha iko na mabitu ya mingi sana yenye hawezi jua. Kuko ba faible be mko unaona mkanisa saa hii, unaweza muone na mzarau, mais njo fitiri gouverneur wa hii province kesho. Njo mtu mwata défendre pays ku Nations Unies. Njo mtu mwenye kesho ataenda kome mtu wa etat civil mwenye atasinye mariage yako. Kwa hiyo ukikuwa na mtu mkanisa, kuwa na adabu. Unajua Mungu maisha yetu anatufanyiziaka selection, mais anatuachia sie tufanye choix. Comme ça ukichagula faux, atakia kuambia na ule naye nilimtia njia yako. Meoga fashwa. Na barafiki Mungu anatufanyia selection, Messia anatuacha tufanye choix. Choix ni yako, selection ni ya Mungu. Mungu ataselektione vitu vya ajabu mbele yako, mais anaacha choix wewe peke uifanye. Biblia inasema Yakobo anatoka, anaenda kwa mjomba wake anaitwa Labani. Huku amemaliza pata baraka ya baba yake. Kuna kitu kinanipatiaka boga sana maisha ya jamaa. Mama yake anamwambia, baba anataka bariki ndugu yako, lakini kwa kutazama kwangu sikukusudia kama ndugu yako njoo abebe zile baraka. Yakobo akasema hakuna shida mama, tutaproceder hai. Mama akamwambia, wewe tulia pale vile nitakuonyesha mchezo wa kucheza. Akamwambia, le temps yenye ndugu yako ataenda kupori kutafuta chakula, wewe ingia ku cuisine, mimi nataka kupigia chakula. Mtoto akamuliza, sanda beba chakula, baba haonake tena. Oro kila kipofu anabakiana sensibilite ya masikio na ya mapua. Baba atasantira, atasikia haiko mie njoo Esau. Mama yake akamwambia, ile ni kabumbu yangu niachie. Banapiga chakula, saa ya kwenda, mama anasuka ngozi, anavalisha mtoto. Anajitahidi kwamba harufu itatoka kwa huyu mtoto itoke ni harufu ya Esau. Saa anafika mbele ya baba, analeta chakula. Baba anamuuliza, wewe ni nani? Yakobo anamwambia, mimi ni mwanawe Esau. Mzee anamwambia, nasikia harufu ni ya Esau, nagusa mwili ni wa Esau, lakini hii sauti mimi naijua ni sauti ya Yakobo. Yakobo akamwambia, haiwezekana mzee, unajidanganya leo, mimi ni Esau. Baba akachukua Yakobo akampa baraka. Baada ya kumpa baraka akamkumbatia. Esau anarudia mawindo fasi alienda,
Anamwambia baba, nimekuja unibariki. Baba yake akamuuliza, na huyu mwenye anatoka hapa ndio nani? Akamwambia, yawezekana ni ule ndugu yangu mjanja Yakobo, ndio mwanapeleka baraka zangu. Esau akalia kwa sauti, akauliza baba, yani hakuna baraka ingine yenye uko nayo? Baba akamwambia, ndugu yako amepeleka zote. Esau akainsiste, akamwambia, mzee, kama batabeba vitu, eske na neno mkinywa yako haiko? Baba akamwambia, utakapojua kuondoa kongwa katika shingo yako utatawala. Ya pili akamwambia, tena kwa upanga wako utaishi. Baraka ya Esau ilikuwa na condition mbili. Kongwa ni ile shene walikuwa nafunga basklave mshingo. Manake baba alimwambia, kenye kinakuima baraka zenye ungepata ni vifungo yenyeko kwa maisha yako. Mesa utajua kubrize ile mashene. Manake baba alikuwa anamwambia, condition ya kwanza juu pate baraka inabidi kwanza deliverance. Na après deliverance yako, Biblia inasema baba akamwambia, kwa upanga utaishi. Paulo anasema, shikeni upanga, ni neno la Mungu. Kumbe baba alikuwa anamwambia, deliverance yako ikikuwa akompanye na parole, unaweza pata vitu vyenye ndugu yako aliibeba na zaidi ya pale. Niko naongea na mtu aseme amen hapa. Biblia inasema Yakobo ametoka ameenda. Kama Esau atakuwa beni juu ya deliverance na parole, me Yakobo atakuwa beni juu ya vitu tatu. Kitu ya kwanza yenye tatuma Yakobo anabarikiwa ni ngozi yenye babake aligusa. Mwili haiko yake, mengozi ndio anagusa. Ora tukirudia Mgenesi, wakati yenye Adamu anafanya dhambi, Biblia inasema Mungu alikuja akachinja kondoo ndani ya bustani ya Edeni, akachukua ngozi akaivika ikafunika utupu wa Adam. Nyama na damu havikujulikana kazi vilifanya, lakini mwisho nyama ilipotokea ikasema, yeye alaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima ndani yake. Kumbe ilikuwa ni image ya Kristo yenye ilichinjwa ndani ya jardin ya Edeni. Wakati banavika damu hiyo ngozi ikafunika utupu. Kitu kimoja ambacho kilikuwa na uwezo ya kufunika utupu ya mwanadamu, malgré nudité yake meakuwa presentable, on appelle ça la grâce. Neema ndio ilituma Yakobo anapata baraka kumikono ya baba yake, hata kama baba singembariki. Neema ni kifuniko ya hasira ya Mungu. Kuna watu tuko tunaona hapa, Mungu angeangalia madega yao hangebabariki, lakini wakati neema ilishuka, Mungu akafanya selection na leo wanasimama. Kuko watu tukiangalia pase yao hawakumerite kutumikia Mungu, lakini neema saa ilishuka ikafunika utupu, mtu akasimama. Neema iko na pouvoir ya kufunika madega ya pase yako. Kitu ya pili lituma anakuwa beni. Répète après moi, harufu. Apokalipse natuambia harufu ni maombi ya watakatifu. Tuwe napandia Mungu kama manukato yenye harufu nzuri. Manake Jacob alikuwa ni mtu wa priere. Maombi iko na uwezo ya kufunika watu macho na wanakupatia baraka yenye hukuwa na merite. Troisième chose yenye lituma ya Isaka na bariki Yakobo ni juu Isaka alikuwa kipofu. Isaka angekuwa na macho asingepatia Yakobo zile baraka. Kuko watu juu Mungu awabariki inabidi afunge macho. Akiangalia madega ya pase hautapata baraka. Akiangalia mapeshe yako hautapata baraka. Akiangalia reputation ya familia hawezi kuwa mtumishi wake. Akiona kama una teolojia ukuenda haumerita kumtumikia, lakini alifunga macho akakupatia confiance na akasema, malgré etat ya huyu ndaenda naye vile. Wakati wanadamu bako na hukumu nyuma yako, kumbe neema ilishafunika vile vyote. Mungu alishafunika macho, anasema ndaenda na huyu. Kuna baraka tunapataka na tukua na zistahili. Tulizane mimi na wewe, bienye sawa iko nabi alibitosha wapi wakati babake akumpatiaka kitu.
ni wakati aliembrace parole de Dieu na akaingia mu deliverance, maisha kafunguliwa. Vyenye baba alipatia ule, yeye alienda bitumikia tena kububoi, lakini vyenye bilipatikana kwa maombi vilikuwa vya mingi kuliko vyenye bazazi walipana. Ndio maana wakati Israeli bako wanapita ndani ya milima ya Seiri, mahali kote walipita Mungu aliwapatia vitu kwa bure, lakini walipofika ndani ya milima ya Seiri, Mungu akamwambia Musa, mtakapofika katika milima ya wana wa Esau, mkihitaji kitu chochote mtakinunua kwa pesa. Pourquoi watauza kwa pesa? Sababu baba yao alivipata kwa jasho. Mimi naambia mtu mmoja, kama walifunga baraka za mwanzo ni sababu hazikupatikana kwa njia ya maombi, lakini hizi za leo, nyuma ya hii deliverance, hata na mulozi wa familia yako hana pouvoir ya kuzitushe. Hata mulozi wa hii mwingine mwenyeko repite msorceleri hana uwezo ya kuzifunga. Hata awe nani yeyote hana uwezo. Niko naongea na mtu wa imani hapa. Biblia inasema Yakobo anaenda kutumika kwa oncle yake. Jamaa anaenda kufanya kazi. Unajua unaweza kuwa beni na baba, kama via kwa iko restore, unaweza jikutana unakuwa woi ya watu ungetumikishaka. Niko na mtu aseme amen. Kama maisha yako haiko restore, unaweza jikutana un jour uko mtumishi wa watu wenye onjo ungetumikishaka. Anakuwa kwa oncle iko nafanya kazi. Objectif ya kuwa natumika, alikuwa natumika juu ya mwanamke. Racontre ya kwanza yenye Yakobo alifanya, alikutanana na Rachel wakati Rachel kwenda kunywesha kondoo za babake maji. Le temps anamuona, akasema huyu mwanamke mimi nampenda. Akaenda kwa Rachel, anafika pale kumbe ni mtoto wa oncle yake Labani. Akauliza juu nipate mwanamke anafanya nini? Akamwambia utatumika 7 ans. Hakuna shida. Siku batamletea bibi, banashindwa mleta mchana, banamleta usiku. Banaleta mwanamke usiku, Yakobo anaikala. Kwa majaribu huku nje. Yakobo analeta mwanamke, banagonga mlango, banaingiza. Biblia nasema sabu ulikucha asubuhi, Yakobo anapiga macho kwa mwanamke, banimletea bombe. Geuka hivi anaona Lea. Maandiko nasema Lea alikuwa wa macho ya kupengama na kinywa ya lupengo, meno ya kubebana, manake zombi. Bakuchapia unaweza utakimbia. Yakobo anageuka anasema kwa jina la Yesu. Baba anamwambia kwetu kujamaa mdogo haolewake mbele ya mkubwa. Yakobo akasema mungeniambia kama vile ndio binakuwaka, ningevumilia kesheni wano watoke yako ndio nikuye sasa. Aseme hakuna vya kufanya, utatumika tena. Lea kenye kitampatia bunyumba ni nini? Ni giza. Ingekuwa ni mchana, Yakobo asingemkamata. Oro Lea ni image ya eglise. Eglise tu ipate accès mu presence ya Mungu, ilibidi Yesu asilete mchana, ailete usiku. Ndio maana alipokuwa Golgotha, maandiko nasema alipokata roho ilikuwa ni mchana, mara giza ikaingia katika ulimwengu mzima, ili kwamba kanisa ambaye ni mwanamke apelekwe mu presence ya Mungu, ilibidi apelekwe ndani ya giza, sababu sisi hatukuwa wapenzi wa Mungu. Israeli ndio alikuwa femme chérie wa Mungu, lakini Yesu akaleta kanisa iliyompokea, akaipresente Mungu. Inabidi Mungu apokee kanisa mugiza, tu ingekuwa iko naona angeifungulia mlango. Mimi naambia mtu mmoja wa imani hapa, kama kuna giza yenye itafunga maisha yako, Mungu anaweza create ingine giza yenye itafungula baraka kwa maisha yako. Ndio maana mkitabu ya Mwanzo ya Kutoka, Biblia nasema kondoo wa Pasaka batamkula katikati ya usiku mbili, entre les deux nuits. Pourquoi? Sababu 15 heures
iko le seul heure yenye inasepare usiku ya kawaida. Inakuyana ma 18h, lakini hii usiku ya 15h bana imposer, ce sont les 2 nuits. Or l'heure du milieu c'est 15h. Yesu akakata roho. Bakaleta mwanamke. Bakampresenter. Mungu anasema nilikutuma juu ya Israeli. Huyu ni nani? Aseme wewe tulia tuongee. Huyu anaitwa kanisa. Nilienda kubali wavuayu bakanikatala. Hao watu walinipokea. Na hao ndio nimepokea wa kwanza. Mungu anapokea kanisa na haikukuwa njoo yenye alikuwa na ngoya. Pourquoi Yakobo atarudia atumikie Rachel tena? Sababu nyuma ya Mungu kutupokea sawa kanisa, itambidi tena Mungu arudilie Israeli ambaye ni femme chérie wake, aende tena amkurtize pour que amkamate. Ndio maana itabidi Yakobo tena arudie aende atumike 7 ans. Simama kwa miguu tuombe Mungu.